Iyang o Kasirili. Ragacho Goros Patunan Believe Sabal Material Program and Kapese and the dog Weeket Nan Legislature. Again, Kauna Batasang Yotsin Speaker and Legislature case again Wayne Bonpe. When Kinsakar Kita, the Beneran Poitan, the Tongan and Nansarumai Palian Kawatakusunet and Wayne Bonpe. Ariaban Konang Melel Mon Megaros in Pachuan Tiango Yaichuan Sagratan. Sagramolinwa and Bonbe. Kay Buniban Kuburan Kala Berak Soko, Wadapan Kuburan Nankan Ko, Ongilikan Nanalak, Nankani Ko, Ongilang Way Paligan Chorus. Ongu Gabina, Gabina Kariao, Songo Mulabala Boyang Songo Bunkan, Speaker of Joagan Chorus and Queen and Kogus and that case again Wayne Bonpe, Kaunan Waykan, Slepen Motsokan, Oetual Wow Choro, Romchon Bonpe Unsa. Non-Salmodal program and Gabesan, we go to Taiwan, Kajan Mama Ibene, Audavan Poitan, the Tongan and Jemanakosan, the Kalimpak, the fifth regular session of Legislature Kasak, Oyer and Poitan, the Dog Chikan. Speaker, the Honorable House and Tilambre, Patron, Janata Wilamalam Kasanti, Kalimpak, Nicola Isak, Palimensan and May Isak, Pariak Isakeo, Olukayam Puin and Lianalim and Wayne Ponpain and Wasan Wilamalam. O Puiwats will come out, Christian Ranoki, Milan Melga at the coal, Milama Oria Pots, Pachang Lolo and Richanata Noya Wisan one Baron Tepster Paul, Noya President and UCCP Church Council. The Kayamuran and Jebinawat need the one we have in the talk, Speaker Lampert Pachawanipiata, the Choro Re, Vivan Sagara Kabina, Ong the Legislature, Kasak. Onabatar and Jalana National Willam Kasan Kalimpak. Pilipilta on the Choro, what Yamanga, Senator Marvin Mountain, Oya Chairman, Senator Sergeant Jeanette Tower, or Senator Jason Walter Tower. Lord Leader Magara Miguel, Noyaka Pese, Veneral Officers Khan and Queen Elian the Queen League Sampalwat, Senator Erlin Movik, no Patron William the Legislature, Oya Sagratan Kapin, Ong Queen Watch. Mrs. Sina Lawrence, President and Queen Elian and Wayne Bonpe, William the Queen Watch or Sagarkita, right small Kapung, Puegianso, Mamayong Rail and Kaparak, Queen and Coast and at Case and Wayne Bonpe. Nick Kalimao Ran and Jemanakosan the Kalimpak. The Legislature Patrona letter special come to report Nan Pesoropai of Nial Sakeo. No Kaptalong Sang come to Choro, Nasagara Kabina. Regan Sansan Narabo Choro Watch Macabina Eukayam Compty Nan meeting the Sampal Watch Yemeang Agiational Noyana National Office May Sakria Barrier Grace again Gulagisak Palimensan Yemeang Agikayu was on the repatriation, the Golamatoni Railman Ponbit and Sang Wayne Quam, because on the enemy Saxido or Isapayu Barrier Grace again. O Sansan Irawat Poita. Kariao and Gabana Bem, Tapasabang Legislature Resolution is a payo. Lebanon raise a Gadala Constitutional Emergency Order, raise up Lebanon Serolima. Kasidu Pyragos Pilkan, Nabokatarian Legislature of Melel, Maybe Dobson, Kampan Sabobs and Molen Bobung, Hope Senator General. Kabayo Bajamet and Governor Changal Kapung, Ong Legislature Brigade Top Penekan, Megan Sansal, or Ranma Bayama on Legislature Kaisa. Kamogden Bajak, Kaptalong Sang Senator Nelbade Perez. Well, Legislature and Kapatoy and Bajak when we have on registration fee, Ong Warren and Sapokan. My email fee what Kin Wuguk Besang Nan Barakan, Kamagatalta, Wukap Kolang Kamtian Chien Ko. Iran Poita Chekan, Nimei Isa Kuala Barrier to raise a Gulaktuo, Minutes at Lamau Valimensan, Irai Puin Kisa Kriaukan, NPIX High School of Melet Section A 1203, NPIX Island Central High School, the PIX. Parak ni Office and Legislature, Uyak Sena Right School. Speaker Lambert, Vice Speaker Etwin, Senator Sendelina Leka, Chairman and Campion School, Vice Chairman Sonsteret Carr,
nakasamoy right from school bukat o vice speaker tuan mawya kawewe te eugiyang right from school bukat tuan kasantian tatongkan and puinin kogusunnet kaisak pacheng right from school bukat sa isang batang Mr. John Malakay o Mrs. Randora Pagalanto. Committee meeting kan ni mail mga bariyag diri sa kayulagi sa Palimensang Committee Moni Pan Kawit and Chairman Stevenson Joseph Pachoyan ang karorong pan kamutan ko sunod ng Bebuli may saktuwa alam niya diri sa kayo. Met mebang ko kadala ko sunod ng waibagon ng basic Lee Silisak Priya alam niya diri sa CPA and Parang Moni o parang tataw ko diri sa kayo. Kamu tahu pan kita toko-toko cecen toko kong kan sa. Umon committee director kan bansa o division, the chief division of public lands. May wano ba reactor sa kayo lagay sa Palimensang. Committee on Judiciary and Governmental Operations na Senator Chuck Harris patrolong nga chairman. Patroyan ang karong pan kamutang sunod. Nan basic sa priya level sa kayo. Kamutan pagpag the resolution isi sa kayo level sa kayo may withdraw sang nan committee. Pilimay wano barek sa kayo committee mo ni bil patroyang naneo karong pen kamutan kusunod nan bebgo pa sa kwalo level sa. Met pagpagawan mo ni yung buwan kota o sa wase uyata payaw. Mabaan ko di maslikin paina buwan kak sa wase ride sa wase takan. Pachayang committee nan karong ye administrator and OFA o etong staff kan. Option budget, Board of EVA, the OFA o MN Semen sang SPC. Di may issue bari ito rin sa kagulagay sa Palimensang committee karabat ka ng JN ko sa na Senator Chuck Harris o atin yung atman patron nga chairman. Patroyan nan karong ban kumagding betregiyo Kaptalong sang Senator Nalibede Perez, Legislature and Kapche kata development di umawiyaw ng Choy Island, ng Wayne Matalini, maaso sa irata ko sa kasampalagan lumaan wasakset. Pachayang kampi ko rapat, menen katarlabalap, Speaker and menen Chiensap, Choyakan, Director and Saab, Chief Division of Public Lands, Tourism, Obsen Wasapatakan, sang National Government. Ni may isa kayo bari ang sa kayo lagay sa Palimensang, Committee Kabrabatskan and Public Works, Oro San Mao, may Senator Serolin Movic, o Sardan Chinet, Patronia Chairman. Patroyan ng karong-karong pen kamugitan Petrerio, nakaptulong sang Senator Atilino Etman, may pit wiyautaan 5 and P, nan kausan na nairke, no moni ipa kotaran so yung waray lahar apsay genjutatak, wiyawi. Committee Kabrabat, General Manager and PUC, Kaunan Palian PUC, Pil Palian PUC. Ni may isa kaya bari ito isa kayo lagi sa Palimensang, Committee on Rosan Mao, Ban Kaway dan Sardan Chinet, Patroyan ang karong ben kamutan pagpagta resolution ng basis sa kwalo ulag niya lagi sa kayo. Med beban po sa kapung ututro ng kamutan ko sa natiyo, nan Congress and Wayne America, beban ka sa nitiyo poltan kapal, nakin paratas ang nabukitikalaan ng wewe. At melelong masakan, nagtsali ang bata-batroye. Kamatawat si beban ka atan ke Insular Area Climate Change Act. Pachayang kompinan karong yeme ang aki RNT FSM, RNT State o Public Affairs of SNHI. Imay isak siguro bari ang dari sa kayo nuglagi sa kayo Palimensang. Komite kabarabat ka ng sabo triyan ko, may Senator Atilino Manto Chuck Harris, Patronia Chairman. Patroyan ang karong bang kumagdin Petregiyo, may bilkaptulong sang Senator Perez, o PIT, Pachek Pen Development Yu, may wiwiyaw ng Choy Island, Wayne Matilinim. Pachayang komite kabarabat, yeme ang aki, Direktaran Ganbansa, Manan Labalap, Chief of Public Lands, Chairman Committee on RNT, Manan Chiensap, and Wayne Matulini. Ni may isa risupari ang turi sa kayo nakulagay sa Palimensang. Committee Kabrabatskan and PWTC o Rosan Mao, may Senator Erlene Mobic o Senator Sheldon Chinet, Patronia Chairman, Patroyan ang karong kumagdin Petregiyo, may pit kapalin, kachayrongan kausan,
Ong Kosan, Memilaman Power Plant. Patang Company Karorong, Ye General Manager and BUC, Acting Executive Officer and EPA. Kumangi the Wegam and week me Patalaro and Children Armas, Mali de COVID-19, O Makapinsalitran and Sampa, we Malamala Laula, Abula Laucho and Aramasakan Mali Cup. Memimin one Aramas million payo point walu, O Urail can Makapinsalitala, Memimin one Aramas Walinan, the 86,000. Kumangi the Wegam one Aramas, Mali the COVID-19. Nan samparan wat pada becoyor no wan aramas to namin million po sama o makabin sale talar pada becoyor no wan aramas million silu sama kumangi dawe wag manan wina amraka makayu wat ki way kayirta lechumalin ka kanapali sama-saman kabal kan melel kabal metuwa je soma takabin sale wat nan sampa Irail met yang kiyong way sang way kan wanaramas mari di sumao takabin salet wat o rabat-batoyo no 1 million silisek silu sama. Takabin salet aral para batowan no wanaramas ko namin 11 million o memmi puegi sang ni so kautri memmi ni trabin sumao te chapta nan trabin administration then administration me patolar. Kumangi the way makarani child maramas tombi aramasan tombi chocho miye e wena wai aramasakan malitir kan sale te sumawat patobatoyon wan aramas linen paket riya bukit pek isimen makarin sale talar patobatoyon wan aramas tabuki tuwe riyamen kumangi the way menan wain kuam wasayo mebelkarani ke child sang sabon masligikan e wasa metabin sailangkan ong bedelongoton aramas nan way kan na besema melel bon be onerai choton aramas nade dia kan sale te somawat patapatoyon wan aramas isiakan riemen kurma tuobugi isiakan riemen o magabin sale talar patro patroyo no wanaramas bukit beb o Israel kan mali dir suma o tagabin sale tuwach o bil maular tamayaw ta sanger mimini aramas isikit waliakan sama kumangi dawe waga metogin sila siden COVID-19 patapatro tawasakan nan punpe Puede que sampalen to kuat rong komi o sabol momi to mo chungal benene rongan week wat nan bon legislature bilmen patrowan kanganga ke chon bon be yunsak mailand katila ta patrola o katsuki ta patrowan vaccine te dogin sila siluat o kabin sale te soma o kaberwat ka kara yung komi nan ka wallaw metuwa chamela te kabin sale tala siballa te bilpola rong kan bagan para-parata makare kamasapwe tepper emyere naramasakan me tamet tok the vaccination watch semenkan and balien virus te suma ulisulisakan kasaletar sang ni rob kanene kan me wiawir sang ni chabinanso me suma watch takabin sale to wat mieta kamele letar me soto kabaran vaccine te tokwat komkatla public the CHC dispenser in Colonia, Tonang and Colonia Town, all, o Aletok Kasampalwat. O Yemetakan Irakan Makapokonan and Sansalong Bramayan and Salmatai program and Kapes and Weeket, while getting young program what Nianso Kanmur, Kalangan o Kasilele.